Abazaani be Express FC erizoba bagomezamo bari ahakeesharingo ko butatendekwa barukusha bangu babanze bashashure emishara yabo emazire mezi anagona. Express niyo club nkuru mu Uganda n'imyaka nkagana makaga bayima okutandika omwaka gwa 2005 wicheji kuyanetandika abazaani barakutendeka babe bache munonga batari kurenga 8 achayi makindye baraxing. Abazaani be Express nibashabangu babanze babuganeho umukama wa club eji omunyabiragire kiryo wakiwanuka batakaza n'omuzano gwabo hamwe na UPDF rwa mukago racha cyabo cya mutensa wa kabiri. Express FC katunga sponsor omukutandika kwa season eji abwe myaka 3 eri kubarirwa mu sente billion emune chweka konga twakumanya bwachi abazaani batakushasurwa. Express FC yo mwanya gwa mwenda akimeza cha League no bono 17 obatungira mu round yo kubanza ya EPL.